Apa aja muda? Biar apa gitu nih? Semua gini. Ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress kat barang yat gisngi kelanang penklanco syu ya keslam joka haswa bukan hiar bani aireng hak election MLA Arhajar Arpulai. Ha kaba kani keseng kelanang yo mensim syu lengba kejingelang kebelalong ha kespau terik unailar Arhajar Arpuar ha kesnong nongrem bernihat. Ha kani kejingelang patba alasaki bapalat hajar ngut kinong kerjaan kelawan bani syembentah ha kejingelang ban penbena ya ke tiket kertong jong keseng. Ha kaba lapen bena ban penyeng da usan mun marak kum ukertong uban yakun na jirang constituency ubadi ru'nong yalam bapau kajat ndreu Garo hapok kekenhuan seng bahalang Garo Students Union. Lengba kani kejingelang lapen sawaru ikasur jong kaseng di ginong yalam kibahakmat jong ke TMC bagi don nikatong na kebentaban wanra kejingkela ha kajirang constituency bada kejelahi berokowai. Ha kani kesngi layo ru ban penskam ginong kitkam kibapura jong ke TMC jirang block committee kibakentup usan mun marang ukertong uman yakun na kani ke constituency bat kiwe kinong kitkam kibahakmat jong keseng kiban long kinong kersan bat kinong tray berat ba na kebentak election banwan. Ha kani kesngi lawan ban penskam kinong kitkam da u Dr. Mukul M Sangma ubadai u presiden ke TMC Meghalaya. Ha kajingi don rengkat uba George B Lingdo MLA ke Umroi constituency, James Lingdo Vice President, Dr. Fabian Lingdo General Secretary, Dr. Sarlin Dorpang Kertong na Kemohati constituency bat kiwe-kiwe. Habakran na kani kesngi kinong yalam ke TMC berkentup uba George B Lingdo bat u Dr. Mukul M Sangma. Kira penpau pat ba ekatong terikam jong keseng kabaha kani kejela banwan ra ekejingkela ha kibabon kiliang. Kibakentup ekikam penroy bat kiwe-kiwe kimat kibakongsan. U Dr. Mukul M Sangma ula kentok teng ru ya kesorkar Meghalaya kabalalam kemat da ke NPP haluar kibabun kimat bagi patba kejela kilamat jeng ha kibabun kiliang. Na kaliang uni unong yalam bah kemat jong ke TMC u Dr. Mukul M Sangma ula weri ki patba kejirang constituency bakin ai kejing kersan bat kejing trilang ya kene keseng kenang bagi jing ang nuot jong ki patba kin urlong ha kesnam manuan. Menawan kan syuk nak mentak di sini jadi pada. Menawan pet yang kita di sini. Baru kadang nut hak ujuk kusur. Lalu kapol bansanya yang kapol agreement kiran lang. Lalu mentak penperiang ni kian nampak penperiang kalai baru dia menjurlang. Begini kalau sisa persiap yang kusur berteman ujuk pada. Nanti dah abang yang hari kejan ni. Nak mentak penperiang yang ni kejan tu dalam jungi kita seng. Ejikti bilang juni kum kipat ba. Ke parti Trinamool Congress ko persiang bermonra ya kejingkela. Kejingkela kanwan napi, kejingkela kanwan nana, kejingkela kanwan nakasur jung pai ba. Kuba peni ya kata ejiktumu ko mabha na ko bentak kalaway jo kejela house nam ajar apura. All our works have been falling on deaf ears. Deaf ears of all those people who are in government. Who are in the present dispensation of the ruling conglomerate. My nigament, Mana, you do not come and be shown the Chanchimani Kawahajo. All these actions are an outcome of their predetermined decision. It is not an offshoot of due diligence and exhaustive exercise to understand the sentiment of the people, the stakeholders. Mana well would mandera ni kurango knagenchen. If it was an outcome of real consultation and an outcome of exhaustive deliberation and engagement with the stakeholders, then the voice of the people would have prevailed. Ini ba ino tentang kiucap? Manjawaha nina. Manjawaha demokrasi mai kum andi dapat rumah. Constitution of India donggamen niam kon batero chang emen kato. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya,
Be the change. Support TMC by calling on 96877 96877.